everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi ko maitibagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y laang. Adyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day takot ngamin tanasam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen, ta nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang tika barbaro alugan nan eh. Sabagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit day tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan. No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang ngamjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabrod ka kedi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo ti biyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami ti mang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pay laang no diti ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pay laang kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Akat, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy.
Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo tan no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa yung arod iday, gapulaang itiday dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula, unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan, ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo at na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito ya kon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabruden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan na? Sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan mi akayat. Ken, kang runaan ti amen. Ang trabaho ka. Saan nagaputa adda ija abroad sa anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kabsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngunusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan Lina. Bagbaga am tong arod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo.
Saan da kumamot baon a baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balay yon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na, tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't rumor ni Freddy di tabalay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot, tatang. Mabain siguro, tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Iti anya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Anday bagak. Sabi ko mata, di nakgurguray. Anya day ta Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito ngay bagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy di tabalay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taulti mo, kabsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kumpanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya alalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy.
Jak maaramid, di bagbagayo. Saan Di ka agaw awin. Lepas ang pati kontratam dito abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasip pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Wan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngeg jay kabsat mo. Masyanak kan ni Lina, tawang mangarod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Day jay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti day ja lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang, takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid abalay mi. Pat jam. Kanulbud day ja lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Iso denggam mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Jay Pilipinas. Wow. Ada nga minag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kas ano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day jay lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amangan no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, akluneksan da jay a foreigner. Ta, alaan na kano ije pagilyanda. Talaga? Ayun na. Mayat nga ron ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di nakan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatak ni Lena man ang. Ulbod!
Kun kunamlaang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray jakabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho ka? Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mikan ka. Kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak ka. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium gamjay ex mo. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Si ka magkayam tinagmaneho iti dayta truck. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka mo ken kuana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti na dya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong dasawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga'y? Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kan tilangam. Nagkutong kamitan. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mut jay asawak. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Kasta aya tatang? Wain, anak ko.
Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay ngay? Mabuto nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, anya ti amom. Ang mga no maurnos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Insubli nga rod ni Freddy dagiti nagastos ko iti dayja abalay, kat jak kuman awatan ngam kasapulak met ti kwarta, tawan kat nga rod trabaho. Kapoy ti kasto yan nagbanagha, kasla kayat ko si diren dagiti dadakkel ko, kastametan ti kabsat ko, tanusandak ko mga inupay idi nalabit, da kami kumapay lang aging gaita iti ex ko. Kaya't napintas ko man ti panagbiag mi. Nga man niya nga rod nalpasan ti amin. Kanayon nakawagan ti asawak ngam jakon nagsublipay kan kwa na, ta talaga nadidigra akon iti sidong na. Alakastan, pagayem mo, Lena. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Papadaman ng George. Nagdakkel man tabag maun. Agpasyara ki di lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapanid jay. Aggas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay. Gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin obyam. Ta isumot ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumot ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, anya ko mamot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tso ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alangar nanang. Agrubwat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo mo gayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket di tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam, kaaruba yu ditoy. Adadwa kaaruba minana. Dagi jay ba no? Jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagi tati kaaruba yaw. Nagadayo may. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, kaaruba mo. Anya? Agawid tan San George. Umyan kayo anana. Ta awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Lukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay mo gayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Dinalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak ditoy. Isukan no ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan nanang. Ayan na aya, ti ibagbagam masilid. Dadya man ti basit asilid ijay.
Silid aya mo day ta anak ko. Ulis may tididing na. Tangiwat yun na ang mga numangag na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagpasit ti balay da. Nagpudot may awan electric fan da kabagays. Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta, kabagays. Pada masiguro ida anak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayaw, nakarkaro da pa'y kabagays. Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay, kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar kabagays. Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar kon ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uray saan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano agkasar kami, nanang. Ay na, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ka ni Jane, nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa mau. Iti damaw, nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga mede agbaybayaga, kanayon na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane, nanang. Ay basta, di kay pailag kasar. Agpinaliw kayo pa yan na imbag, iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkol, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakaragragsaka ki unay. Uray siya, George. Katagyaman na, tauray din nakayat ti ina, maparaken ka. Inlaban mo lata ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayat nga eh. Kat love na love ka nga rod. No, kat kasanaw. Ag nagtangarudan ni balay me. Ninanang ti pampanunutot. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya!
Anya mo day tangay bagpagamag ka ba, guys? Anya kasar? Kasano ko ang makapagkasar da? Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka ba, guys? Katsakti may sa ninong da. Anya! Paitikod na nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lang na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasar sarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasar sarita! Ha? Panawan na dito, mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro tikas di ajar na. Tanabig lang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer kaw aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ibagam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti construction. Ay, ket si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak matkatli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver? When, ma'am? Wan, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobiam. Awan apulos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. O bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. Naku, naktumo ngamin ken ka. Ti pagsidda awak, apaya masapula single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo pima ni tsura na. Ha? Ngam, no agpraktis
praktikal ti may sa alalaki akit armod na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang, Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iswa masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka ang makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dito tinayon na. ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gusto ak ngamin ti serbisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hangka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumin awati biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na! Ay nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y adwa. Sagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Saan, nanang? Amoy mo nga ay ayatok ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, ah? Ha? Apay, no kastaman bilang sa andak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalabdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan taw, kalpasan tidwawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig kwa damag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Pudno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Pudnon sama at kabagais. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da magmangan iti may sa restaurant. Adan sabot nagpaiso relasyon da kabagais Kag, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamday anak mo kabagais da ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka, makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagais. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaam ta maday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta, kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, vinabalasang ko.
Ay, kat uman ana na. Manuti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ampag mo dito'y balay. Ha? Kwa, napanak ngamin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo a pagsayatan. Naimbag pa'y tidadto mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanon to pa'y ngay. Awan latam mo kaun, Jane! Itulod kan nga ag-awid, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulap taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, ingkagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta, nanang. Ay, mapan kay jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y ababain. Masadutak mo na rumor bakit? Vina? Ay, mabit man lang? Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay at tinungpa na kayo kan ni nanang. Awan. Adan sa bagbagtit na. Diyak lang pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kami. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami niti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, nanang. Nabayagan nga impagnak ti papeles ko para abroad. Katagyaman hak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain.
Hello, Jane. Balasang kaw. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane. Kat ay na. Agyaman nak Ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang kaw. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang kaw, Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyabanak anak kaw. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag na ti papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami na manggad dito'y nanang. Ha? Kasta aya? Ade panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kay to apawitan iti kwartayo nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang kaw. Si Maron nga ro na nag-abroad ta anak ko, kat duwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mo't apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagiti agasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for good dan, nagnegosyo da, kat adamat ten upat nga nakda. Alakastan, pikabsat wanagayem mo, susima. Ala gagayam, ditan ti nagpatinggaan, di sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ay, Dudong! Siga maganda ita! Nyok! Dandan di ka nabigbig ka! Ha? Uri siga! Dandan saan kamot nabigbig? Ta nakapurma kamot iti kastaunay, mauraw. Ay ka! Gagangay ti asinsado ti biyag na pari Dudong! Ha? Ang uwan ngagpaisaw, pare mauraw. Madlaw kumuday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! Adapay aritos mo Sika na ti asinsado ti biyag na paray! Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayang ti singsing kao. Mabilang tay katagtingingina na sapatos ko Aday ta. Ha? Inikat mo ti sapatos kan medyas mo, maro. Kita mo ti ramay dagiti saka Dudong. Ha? Na? Adapay singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawala Kisan la asinsinan asingsing dagita paray. Kiure dagita rilaw. Kwintas ken aritos kao. Ay nabalor dagita paray. Napintas sa ti trabahom ijay syudad, mauraw. Miyaw. Adapay lugang ko na. Awan ti asinso dito lugar tayaw. Iso ano kaya mo o masinsaw. Ibagam la kanyak tatulungan ka paray. Ha? May serreknak iti trabaho, mauraw? Wala. Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakag ka nilala kaya katrabaho. What? Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga roday ta, pare mauraw? Basta ahinti Ahintay paray. Abang ano ada nalipat Dudong. Awan mat siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun pa nga aganad. Kan agsingsingpet kay ti lugar apapanam Di kag bababae ijay. Wen, sigun mat anasing patoy asawang bakit? Jak maarami, di mangisukat ka. Tasi ka lang tilabkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko.
Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namadlaang. Anya? Day paigayam barairong amauro ti kadwana. Ang mga no isong-song na dya asawam kang bisyaw. Ha? Tuso na dya mauraw. Nakalalastaw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa isungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Isoan na awis mo tin ni Dudong. Jak amo Tay jayan di tarak paray. Umay kan ta mga numaunaan ta. Ha, agora ka. Apay dahi ta atrak mauraw. Basta umay kan. Dito. Agpisto na dito yan. Tay jayan. Darasam. Unaan tan lagi ti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha, no kasta trak ti basura dahi ta paray? Wain. Alam mo? Lalaingim tagkalkal. Tapno makakorta ka. Anya, ay kwa, jak ninamnama akas ti trabaho ta dito. Di kan sumanao ko nak. Kita ang piramida ka ta. Tuladin na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay ngam tagkalkala. Daytoy. Agdamay. Makitam daytoy. Dunaw. Putod asingsing. Kasla puro abalitok dahi ta. Kuway. Madlaw mo no piki. Wano saan ti alahas ang kaday. Kwarta adagos dayto yung paray. Nan, agkalkala mamangaruday. Mayata, at dagay mga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day ta Buda. Malabaw. Dagi jay na dadaal kung daanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angin na balaw. Mala, agkalkaltan. Agawama. Mailakok dagito yung kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Jak laing pagharap ababay ni ti basura, ti bimaknangam. Kiway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakkel dagiti pabalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasi ka di abroad dagiti anak kinasawa dagiti da dito. Iso nga nagdadakkel ti pabalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Yung oray na balor. Ibuling dan. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare. Kas jala ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya, Ada pa nga rin nang ibulang iti rep. Iso da ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing machine kanda dumapay. Pasi gamin na basura tinaggapon da kita. ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaan dalaang. Isong yung building dam. Kasta ka di pare? Kano da pagi building iti silpon. Kita ang ti silpon ko na eh. Kino imbasura daday ito maya gayam dito yung mauraw. Kaya't ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugay. Basura ka nga ron ti kalkalan na. Ha? Kwa, kahit kwa sawang pare, saan ada ka? Sir aramidin ta? Sika magayam ruda. Ay sumrek ka anak ka. Agyaman ak tatang. Apayawang pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan nga agawid tatang. Paliwawang na dya nga sawam. Puno nga tayo trabaho tinapananday dya. Insungsung samit tanday dya mauro iti inom. Babae kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel ngamin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Ay wan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos, Mike.
Wen tatang. Dalod mo, Ruda. Adda tatang. Ay, awagam ni Dudong, takasarita. Darasan! Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay, napasa ti kontrata niya palay. Bakante at ita. Naimbaga no, palubusan na kay ni Nanang. Mayat na jay. Apay kita saan. Isukat ti batong palay. Siyaka. Ha? Uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo aya dita? Narigat? Saan ba? Aguray lang. Kaya nagpidot. Ha? Aguray ka nagpidot? Kastalaan? Uwan tatang. Nay. Mayata. Ay, aguray ka nagpidot lang. Easy. Sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malaga raw. Urayan ka, agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye! Muntatang! Bye! Nagadumot ta alaam abado mon, Arturo. Adwa? Inalam samot amin abado mon. Ay ka, awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ura dya aglaba, at dalat tayo sa ukaw. Tintumag nga minapapalam. Tal na ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sasawam mo. Isumay! Kita man ni Mauro agayam ni manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray, ken agpidot ka no. Aguray kan agbidot. Adakit kasta trabahon. Kadang road. Anyat urayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di Ma'am Roda. Si Moro tan ija asawam. Bye-bye anyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumot lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen angam kasanon no kasapulan da ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay iti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo ta na si Moraut. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito, tatang. Anya? Basura? Uwan, tatang. Ala, agkalkal kayon. Alain nyo amin apakairanudan. Tayin ta ilakaw. Dudong. Dahito mo tinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya, tatang. Mga nabulok daytan. Saan? Tay dyan ti di nabubulok tinakalak. Anya? Tatang kamang luko ako nak. Saman! Mabalimpay dahito dudong. Ay, kaden tayo kada mauraw. Anyat na pidot yung dudong. Tata Arturaw. Adamo basit mauraw. Adaman na pidot ko naputad ako intas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rodin. Ano kaskasano dudong? Bareng na balor tinapidot ko aparay. Da kayo ngay tata. Ada na pidot niyaw. Awamit. May salasan dyan tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay ngay, nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo matakukwa? Imbel lang da nga rodin tata. Sayang no may belang. Pakairanudan tay paymat. Yalang tayaw. Ay, maditikas ta nga ramid yaw. Panagtakaw mula day ta nga raramid yaw. Bauro, dudong. Maditikas ta. Ha? Adan ti truck. Ay, unaan kayaw na. Maray, mati katugangan mong dudang. Huwag nga raw. Inunaan na tamot ng paray. Ay, kabayam latamit ha. Barang makaswerte, may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido. Tanay, di mabalin ng ilakaw. Manong aldaw na dito yan. Ay, huwag nga raw.
Sa pagpupudot, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. La, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basurahan paray. Tata! Ne, mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin building dan tadaanin. May pa day taong. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day ti manaw. Doa cellphone. Kan may sa pendan. Kasla balitok day to'y pendan ti pintas ha. Kan day ti na dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, sika ngay tata. Awan! Nagmamalasak. Ay, awan mga rodi na. Kukwayo man tagtil-til mo no maila ko may dagiti napido, may. Saan? Di o tagi kuhaan. Ti saan nyo ako kwa? Isubli o dagita napido yaw. Tatang, imbelang danda gito, uy. Napay tayo subli tayo pailaan. Ay, basta! Ay, agyo dagita. Tayo subli, kadagiti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti napido, may. Nakipapa-public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa. Tadi dan tumulapagan ano dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay samay. Saan? Tiyak o galit yung mapapal. Basta isublit na gito, iti akin kukwa. Napamutin paray. Ay, nagloko ko iti katugangan maon. Ay, pasensya mo mawag. Ay, gimata ka kay tibadong bakit. Adapay sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ay, na. Ay, swerte gayam ijay. Ay, di ako nagsublay. Uray ta, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Ang di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwa. Isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibaglang ako sa rekno. Alahan dakto man ang ninong iti kasal. Nay, barbaron sa amat a sapatos yo tata. Nagsilap matan. Ay, wala. Awan mo ngamin mauray ko na mga lakan niya kaninaw. Isungaw sa reklatan ngagpaili to'y balat a sapatos kaw. Hay! Bagbagay yung magtata. Ay, ay, tingkaw! Ay, Ni, sumungad din ti Jeep. Ingkay agluganan. ay, sos, sapay na ganun agur-uray a pasaheros. Ay, sige, taon na idabalasan ko, Taraye ka o na ba? Di ka agtaray, tata. Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang tasikat mo, Arturo. Ay, bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na bato. Tinakaisalta ka. Ay, unay mo dajayan. Ay, anyan. Ay. Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Ay, Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibal lang mo day ta sapatos. ay talaga nga'y bulang ka. Nagalis magayam na dyan. Nagatang ko. Iso nga'y palapal kong taon. Iti damo, Jack imbagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam iti nagbaybayag, impudnok metlaang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko iti napidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjay a napasamak kanyak, gapo iti naramid ko. Iso nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat Jack metan inulit ti naramid ko. Alakastan, ti pagayam mo, Arturo. Alah, pagayam Arturo, pag nakmamday taan na pagteng mo. Ngamen, kabutbutang dagaramid iti sana may parbag. Taamin nga ramid tayaw, at dasupapak na. Taday ta balikas akarma, saan la may balbalikas dayta.
no dikat mayar aramid, wano mapaspasamak. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni Pagayam Arturo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Tennis racket. Swing! Golf club. Swing far. Hockey stick. Slide. Ice skates. Glide skates. Glide ice. Roller skates. Roll. Roll. Skateboard. Roll tricks. Scooter. Push glide. Surfboard. Ride waves. Snowboard. Slide snow. Slide snow. Skis. Whoosh down. Night light. Not lark. Not dark. Baby monitor. Baby monitor. Watch baby. Intercom. Talk wall. Door chain. Extra safe. People. People. See who? A hook. Hang things. A shelf. Put here. Picture frame. Photo. A rug. A rug. Soft floor. A cushion. Soft sit. Curtain rod. Hang. Blinds. Blinds. Up, down, light. A plunger. Unclogged drain. Paint roller. Paint wall. Masking tape. Straight. Blinds. Blinds. Up, down light. A plunger. Unclogged drain. Fly swatter. S-Swat put. Fly. Bug zapper. Z-A-P bugs. A candle. Warm glow. Matches. Strike fire. Fire hydrant. Water fire.
Hammock. Hammer. Swing, relax. Porch, swing. Ah, swing. Swing. Ah! Cooler. Cold drinks. Barbecue. Sizzle. Charcoal. Fire cook. Welcome mat. Wipe. Coat. Coat rack. Hang coats. Umbrella stand. Drip. Drip. Laundry sorter. Sort. Water filter. Clean water. Garbage disposal. Grind. Dishwasher. Machine clean. Solar panel. Panel. Sun power. Motion light. Auto on. Ah. Doorbell camera. See? House numbers. Our home. Flagpole. Up flag. Basketball. Bounce score. Soccer ball. Kick goal. Baseball. Throw catch. Baseball bat. Swing hit. Baseball glove. Catch. Tennis racket. Swing. Golf club. Swing far. Hockey stick. Slide. Ice skates. Glide skates. Glide ice. Roller skates. Roll. Roll. Skateboard. Roll tricks. Scooter. Push glide. Surfboard. Ride waves. Snowboard. Slide snow. Slide snow. Skis. Whoosh down. Night light. Not lark. Not dark. Baby monitor. Baby monitor. Watch baby. Intercom. Top wall. Door chain. Extra safe. Peep
Peephole. See-hoo. A hook. Hang things. A shelf. Put here. Picture frame. Photo. A rug. A rug. Soft floor. A cushion. Soft sit. Curtain rod. Hang. Blinds. Blinds. Up, down, light. A plunger. Unclogged drain. Paint roller. Paint wall. Masking tape. Straight. Blinds. Blinds. Up, down light. A plunger. Unclogged drain. Fly swatter. S-swat put. Fly. Bug zapper. Z-A-P bugs. A candle. Warm glow. Matches. Strike fire. Fire hydrant. Water fire. A gate. Open, come. Hammock. Swing, relax. Swing. Porch swing. Swing. Hammock. Hammer. Swing, relax. Porch swing. 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 Cooler. Cold drinks. Barbecue. Sizzle. Charcoal. Fire cook. Welcome mat. Wipe. Coat. Coat rack. Hang coats. Umbrella stand. Drip. Drip. Laundry sorter. Sort. Water filter. Clean water. Garbage disposal. Grind. Dishwasher. Machine clean. Solar panel. Panel. Sun power. Motion light. Auto on.
Doorbell camera. See? House numbers. Our home. Flagpole. Up flag. Basketball. Bounce score. Soccer ball. Kick goal. Baseball. Throw catch. Baseball bat. Swing hit. Baseball glove. Catch. Tennis racket. Swing. Golf club. Swing far. Hockey stick. Slide. Ice skates. Glide skates. Glide ice. Roller skates. Roll. Roll. Skateboard. Roll tricks. Scooter. Push glide. Surfboard. Ride waves. Snowboard. Slide snow. Slide snow. Skis. Whoosh down. Night light. Not lark. Not dark. Baby monitor. Baby monitor. Watch baby. Intercom. Top wall. Door chain. Extra safe. People. People. See who? A hook. Hang things. A shelf. Put here. Picture frame. Photo. A rug. A rug. Soft floor. A cushion. Soft sit. Curtain rod. Hang. Blinds. Blinds. Up, down, light. A plunger. Unclogged drain. Paint roller. Paint wall. Masking tape. Straight. Blinds. Blinds. Up, down light. A plunger. Unclogged drain. Fly swatter. S-swat foot. Fly. Bunk
zapper. ZAP bugs. A candle. Warm glow. Matches. Strike fire. Fire hydrant. Water fire. A gate. Open, come. Hammock. Swing, relax. Swing. Porch swing. Swing. Hammock. Hammock. Swing, relax. Porch swing. 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 Ah! Cooler. Cold drinks. Barbecue. Sizzle. Charcoal. Fire cook. Welcome mat. Wipe. Coat. Coat rank rack. Hang coats. Umbrella stand. Drip. Drip. Laundry sorter. Sort. Water filter. Clean water. Garbage disposal. Grind. Dishwasher. Machine clean. Solar panel. Panel. Sun power. Motion light. Auto on. Doorbell camera. See? House numbers. Our home. Flagpole. Up flag. Basketball. Bounce score. Soccer ball. Kick goal. Baseball. Throw catch. Baseball bat. Swing hit. Baseball glove. Catch.